I zdravo svima i dobrodošli u moj novi vlog. Kao što možete da vidite, ja sam pored autobusa. I danas vas vodim u Grčku na letovanje sa Horom, kao što sam naveo u onom videu po imenu Gde sam. I idemo u Grčku u jedan kamp u Kateriniju, pa ostanite sa mnom do kraja vloga da vidite gdje ćemo otići, pa će biti još vlogova sigurno. I sada smo u Makedoniji na prvoj benzinskoj stanici i to je to. Vidimo se posle. I mi smo konačno stigli u naš kamp. Trenutno smo u jednoj zgradi koja je pored kampa, to je iz razloga zato što ovdje jedino imamo internet, a u našem glavnom delu kampa nemamo internet, tako da sam morao da dođem do ove zgrade. I samo sam hteo da vam kažem da će verovatno biti 3-4 vloga koja će biti prepolovljena. I to je to. Vidimo se posle, radit ću vam neki drugi dan i room tour, tako da se vidimo. Sada smo izašli iz autobusa i sada ćemo obilaziti muzej posvećen gradu Dionu koji ćemo kasnije posetiti. To je arheološko nalazište i ranije je to bio veliki grčki antički grad. Tako da ćemo ići i to da posetimo, pa se javljam posle. Sada ste vidjeli isečke iz muzeja i jednog dijela nalazišta, a sada idemo ka jednom amfiteatru, tako da... Greške. I da, pa se vidimo posle. Ćao! Ćao! Kako je lep! Smo u Lidlu i trebamo da kupimo neke stvarčice za jedenje. Ćao svima! I mislim da sam odlučio da uzmem Cheetos, pošto vidio sam to u drugim vlogovima drugih youtubera, pa sam odlučio da uzmem da vidim kako je to. Jeo sam to odavno, tako da uzeo sam to zato što sam video u vlogovima drugih youtubera. Šta da uzmem? Ja, zašto je ovo konzumirano? Ipak ću uzeti ovu sa sirom. Uzet ću još jedan Cheetos. Moram sada da nađem sok. Što mi se pije sok? Ajde. Našli smo sokove. Gdje ima sokova? A, tamo. Obezbeđenjima moram da sklanjim ovo. Vrlo povoljno, tako da ćemo uzeti i ovaj sok. Oh yeah. Uzeo sam i ove Nutella Go. Koristi kupuju grickalice. I evo, vraćamo se iz Lidla. Kupili smo svakakve stvarčice. I tako. Vidimo se kada dođemo u hotel. Postoji. Sada jedemo naše lunch pakete koje dobijamo kao ručak da smo na plaži. Danas nismo išli na plažu zato što smo obilazili ono što ste već vidjeli. I tako... Idemo... Tutorial kako čistite WC. Da, čistimo WC. Sljedeći ko bude usro WC, platit će životom. Kupila se publika. Čistačice. Čekaj, ja sam kamerman, čekaj. A čekaj, sad je... Ti polome nešto. Čije ćeš pojavljati se za posadu? Da. Moj nam je
Ovaj prelep zalazak sunca. Predivno. Srećan rođendan! Divan dan, našim mlađi rođendan, rođendan. I srećne nam bile. Živele! Wimba, na na.